bagus banget sih, secara ini bisa gimana ya, memperkenalkan destinasi wisata salah satunya di Sorake ini. Wow, good, benar-benar meriah bang, serius, asik, rancak mana. Yeah, it's an awesome event. Nias is at one of the best waves in the world, so to be able to surf here with like only 3 other guys out, it's amazing. Yeah, okay. I think the wave here at Soraki Beach is among the best in the world, and I'm really, really happy that the Nias government and the WSL gave the permission to host this event so that surfers from all around the world can come here and join together and participate in this competition. Bagi apa juga kan, bagi kami di sini sangat senang. Khususnya bagi apa ya, bagi generasi muda, kami sudah tua, mungkin bagi generasi muda mungkin ada apa ya, semangat untuk bisa jadi atlet. Kalau menurut saya acara ini bagus. Kalau bisa ini tiap tahun ya. I love it. The waves are fun, people are awesome, and yeah, you can't really say anything bad about it. It's really a good time. Dengan adanya event ini, orang lokal kita di sini bisa menikmati istilahnya baik dengan kedatangan orang luar, kita bisa seperti losmen kita atau penjualan di sini bisa laku, dan mudah-mudahan tahun depan bisa seperti ini. Nias Pro ini eventnya bagus loh. Saya terima kasih kepada Dinas Pariwisata sama Kabupaten Nias Selatan, terutama Bupati sama Pementeri sama government Nias Sumatera. Aku sebagai lokal sini, mudah-mudahan tahun depan bisa jadi we make it more, you know. Ini bukan game over, you know. Let's make more happen. Harapannya sih semoga semakin tetap ada Nias Pro-nya, dan semoga semakin kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengembangkan destinasi wisata di Nias. Dari saya, semua surfer, sama atlet, sama juri, saya dengar mereka sangat puas hasil juri sini. Terus harapan saya dari Nias pemerintah di sana, marilah kita dukung sport, and let's make next year. Semua really want to make here, and then tahun depan ya, let's go. Perlu dibenahi dulu ya masalah apa ya, masalah yang pertama dulu masalah kebersihan ya, itu paling penting ya. Kalau pantainya bersih, alam kan bersahabat. Kalau boleh pun bisa ada event-event lain selain event ini, sehingga bisa membuat destinasi wisata di khususnya di Nias Selatan ya bisa terus berkembang dan bisa dikenal oleh masyarakat luas, masyarakat internasional. It was an honor to be here in Nias, and thank everyone. I thank all the locals in Nias for having us and for letting us surf here. And it has been the deepest pleasure to join here with all the people and have fun together.